Naziv dolazi od Hada, podzemnog sveta iz mitologije, i nije slučajan. Rani svet je bio surov, nestabilan i brutalno vreo. Ali Hadaik nije samo vatra i haos. To je doba u kome se postavljaju temelji za sve. Jezgro, omotač, mesec, prva atmosfera i možda prvi tragovi vode. Sve počinje u kosmičkom oblaku, ogromnoj maglini prašine koja se pod sopstvenom gravitacijom polako urušava. U centru se pali sunce. Oko njega ostaje disk materijala, a u tom disku sitna zrnca sudaraju se, lepe i rastu. Najpre milimetri, pa kamenčići, pa stene, pa embrioni planeta. Zemlja je nastajala kao grudva koja raste u sudarima. Svaki sudar je energija. Svaka energija je toplota.